Just amahoro y'Imana akomeze kubona namwe inshuti bakunzi ba Igisasu TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira mu gihugu cy'Uburusiya. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya ivuga ko bwarashe igisasu cyo mu bwoko bwa hypersonic ballistic missile bugasenya ububiko bw'intwaro bwo munsi y'ubutaka mu burengerazuba bwa Ukraine. Mu gihe ibi byaba byemejwe, byaba bibaye ubwa mbere Uburusiya bukoresheje muri intambara iyi misile balistike izwi nka Kirimbuzi cyangwa Dega iterewe mu kirere. Bishoboka cyane ko yatewe n'indege y'intambara yo mu bwoko bwa MiG-31. Inkuru dukesha BBC ivuga ko Perezida Vladimir Putin yakomeje kuvuga ku ishoramari ry'Uburusiya muri misile hypersonic zifite ubushobozi bwo kugenda ku muvuduko ukubye inshuro zirenga 5 umuvuduko w'ijwi. Ibipimo by'imibare kuri izi misile biratangaje cyane nk'uko abategetsi bo mu Burusiya ababivuga cyangwa se babitangaza. Misile ya Kirimbuzi ishobora kurasa ku cyo yoherejweho kiri mu ntera kilometero zigera ku 2,000 kandi ishobora kuguruka ku muvuduko urenga kilometero 6,000 ku isaha. Ariko se ibi bituma ziba mbi cyane kurusha izindi misile cyangwa imbunda za rutura zishobora kwica no gusenya ku kigero kimwe nazo? James Acton, impuguke ku igenamigambi rijyanye n'intwaro za nucleaire mu kigo Carnegie Endowment for International Peace, agira ati sinyibona nk'ikomeye kuri urwo rwego. Sinzi ubufasha imbaraga Uburusiya burimo gukura mu kuba bukoresha misile hypersonic mu kuboza umwaka wa 2021. Perezida Putin yarase ko Uburusiya buyoboye isi mu bijyanye n'ibisasu bya misile hypersonic bigoye gutahura kuko bishobora guhindura icyerekezo mu rugendo hagati. Uburusiya bwatangaje video buvuga ko igaragaza igisasu cyabwo kirasa ububiko bw'intwaro mu cyaro cya Adriatin mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Ukraine ku ntera ya kilometero 100 gusa uvuye ku mupaka na Romania. Dominika Kurnetova wo mu kigo kiga ku mutekano cya Center for Security Studies kiri i Zurich mu Busuwisi yagize ati ni ikimenyetso cyo kwigaragaza gusa niyo misile yaba ikoreshejwe dukwiye kuyifata nk'igihe kimboneka rimwe kuko Uburusiya budafite umubare munini w'izi misile. Misile ya Kirimbuzi ishobora gushyirwaho igisasu cya nucleaire ndetse n'igisasu gisanzwe, kandi amakuru yo mu gihe cyavuba aha gishize yavuze ko indege z'intambara za MiG-31 zoherejwe mu mujyi wa Kaliningrad mu Burusiya, bituma imirwa mikuru myinshi y'ibihugu by'i Burayi iba ku ntera ishobora kuraswa ikagezwaho. Nta kigaragaza aho igitero Uburusiya buvuga ko bwagabye ku bubiko bw'intwaro muri Ukraine cyagabiwe. Madamu Kunetrova yabwiye BBC ati ni gasopo ku burengerazuba bw'isi, Uburayi na Amerika, kuko Putin arakajwe no kuba uburengerazuba butinyuka kohereza izi ntwaro zose muri Ukraine. Birashidikanywa ko iyi misile yaba itumbereza neza aho irashwe, rero ntabwo ihindura uko ibintu bimeze.
Mu mwaka wa 2018 nibwo Perezida Putin yamuritse ku mugaragaro misile ya Kirimbuzi avuga ko ari imwe mu ruhererekane rw'intwaro zidatsindwa. Yavuze ko zitazajya zitahurwa n'ubwirinzi bw'umwanzi. Izindi misile zo mu bwoko bwa Pasonic ni Zircon na Vanguard. Iyi ikaba yihuta cyane kurusha kandi ikarasa ku ntera ndende cyane kurusha ngaye ngukore.